محترم سامعین سرزمین گفتگو نوع مشاعر بشیل خیالات مال اظهار کریم نشین انتہائی شعر کلام و بلبل غزر صابر حیات صابر آوازہ مغل سٹوری جبر کناری سے خدمت پیش کریں. شکریہ. لقمة شخصي رمازي سررانيش لقمة شخصي رمازي لش لش بتفار بيرتا خبر نو کوئی زندگی لش لش بتفار بيرتا خبر نو کوئی زندگی तुमते कोहनूर वकोस्ते हो छुटी लश लश बीती फार बीरता खबर नो कोई जिंदगी پاشم تنهار دیونزی تو که من ساتا پاشم تنهار دیونزی لش لش بیتی فار بیرتا خبر نو کوئی زندگی
وبسان ما پچتا معلوم تی بیتی وبسان ما پچتا معلوم دی بیتی لش لش بیتی فار بیر تا خبر نو کوئی زندگی چور کیو سلامت ہے درون وشو وان مولا درون وشو وان مولا بے چور کیو سلامت ہے درون وشو وان مولا درون وشو وان مولا کرویان ہر گزارا مزخمی تا بے رخی کرویان ہر گزارا زخمی تا بیروخی لش لش بیتی فار بیر تا خبر نو کوئی زندگی لش لش بیتی فار بیر تا خبر نو کوئی زندگی سر رانی شلو مت شوق زیرو مازی لش لش بیتی فار بیر تا خبر نو کوئی زندگی ہے لا 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 لا